Jingïalehkai belalong ke arfu trek Uyayong ke Umphyrnai Sports Club ke Pynliem no ke Sacred Heart Football Academy dah nyau ko la not Jingï khun ke belalong menta ke no phaisngi Lempong Jingïalehkai Under-10 Boys Football League 2023 ke bala pelong dah Shillong Sports Association hapo madan second ground polo. Hakwe bakaliang ke arfu trek Uyayong kandan South League Jingïalehkai hakaba ke Jingïalehkai beningkong ke Pay for Right Football Academy ke nilai persya ke Pynliem grassroots hakbor khawi biji menstem ke Jingïalehkai baar ke nong hapreng Sacred Heart Football Academy persya ke Rang Dejir United FC ke bok har steng menski ke Jingïalehkai ke balai ke nong hapreng ke Maulai SC persya ke Kickstart Football Academy hakbor ar steng no phaisngi ke Jingïalehkai ke basau hakni singi ke nong hapreng ke Kenton Umon persya ke Summer Academy hakbor saubji no phaisngi hapo madan second ground polo. Let's go.